Ubungani bethu sisuka kude nabo. Sisuka e-university, siloku nje sahlangana njalo sisamile nanamhlanje. Mangabe sijabulile sijabula ndawonye, mangabe sikhala sonke siyakhalisana, siyimbumbe nje. Sinomngani-ke oyi-fashion designer. U-fashion designer ushade ne-billionaire, indoda enhle laphayana uSayfo. USayfo-ke uthi yena akamfuni ukuthi unkosikazi osebenzayo, ufuna ukuthi unkosikazi ahlale ekhaya adle imali yakhe. So-ke u-fashion designer lona njengoba ehlala ekhaya edla imali kaSayfo, bashade in community of property. USayfo wabasayinisa i-contract yokuthi mangabe behlukana, lo okuyena ofaka i-divorce uyena ozoluza yonke into. Maseke siba nomngani oyi-food technologist. Umngani wami-ke lo oyi-food technologist yena ushade nendoda eyi-food technologist. Basebenza ndawonye banenkampani yabo. Le ndoda-ke ithanda ukuthi ayibe ndadlana kunomngani, yena umngani mncane kunendoda. Base kuba khona mina-ke i-lawyer. Mina anginaye umnyeni, angishadile, ngikhulisa ingane yami yentombazane ena 3 years. Ubaba wayo nje wangilahla, uSimomondiya, sasayindoda, sasama-boyfriends, sasingashadile. U-fashion designer banoSayfo, banokuxabana njalo. USayfo uyindoda nje enochuku. Uxabanela ngisho nento encane, bahlezi bexabana bekwebhana. So ngelinye ilanga-ke baxabana kwashunquthuli. Wayizwela nawo fashion design ukuthi cha, ngikhathele mina manje lo budlelwane, angeke ngisakwazi ukuba kulo budlelwane. Emva kwengxabano wediniwe eshunqa ethi ufuna i-divorce, wasifonela. Bangani, ngikhathele mina uchuku lukaSayfo, angisakwazi ukumelana nalo, I cannot take this anymore, ngikhathele uSayfo, ngcono ngiluze yonke into, ngifuna i-divorce-ke manje, ngifuna i-divorce. Nasi simlalela umngani wethu ocingweni. The following day ngivuke-ke mina ngihambe ngiyemzini wakhe uSayfo no-fashion designer. Ngifika uSayfo uhlele edaningi ufunda incwadi. Angifike ngihlale nabo uSayfo angagudluki ukuthi hlapha sinikeze isikhathi sokuthi sikhulume njengama-ladies. Ake ngicela ukunitshela ukuthi lapho angibange nje ngisayikhuluma indaba yabo yengxabano, ngavela nengayikhulumela ezami inkinga. Ngakhuluma inkinga zami zokuthi mina nginenkinga la engisebenza khona because mina I'm a lawyer, I'm running my own law firm. Nginenkinga ebhizinisini lami, wonke ama-clients aphumile, angisanawo ama-clients, sengisele nje ngingedwa nginje, aphume wonke, and angazi ukuthi why lama-clients lawa aphumile. Angisakwazi ukukhokhela i-school fees sami somntwana. Uprincipal ungifonela malanga wonke athi uzomkhipha umntwana wami esikoleni, uzomxosha. Mase kuthi i-office uMastende is on my back, uyangilwisa uMastende ngokuthi angiyikhokhile i-rent e-ofisini. Uthi nje nawe usezongixosha. So i-stress sami ukuthi mangabe ngiphuma la e-ofisini azongangithola kanjani ama-client ngingesanalo i-office. Ngikhulume ngize ngichiphize inyembezi ngikhale manje, lento phela iyangistressa vele ukuthi angisanamuva, anginaphambili. Angiduduze kumngani ezwa ubuhlungu bami, angiduduze Nkosi yami umngani wami lo oyi-fashion designer. Ake ngiphindele kwami-ke, ngithi mangabe ngifika nje endlini yami ngisahleli nje ngistressekile, angazi nokuthi ngizophuma ngikhale kuphi, kusabele bani, ngine-stress nje, i-stress esikhulu, sinkonofela impela, singihlele emahlombe. Ngireceive i-call from uprincipal wasesikoleni sengane yami. Yabona mengiyibambe icingo ngibe nalento yokuthi I know ukuthi I owe you, I will pay, I will make a plan. Ngisazama nami njengomfazi ozele, ngiyazi ingane yami kumele ifunde lapho. Athi uprincipal, no, i-school fees sakho sesikhokhiwe for next 3 years. Ngiyabonga kakhulu, akusekho ukuthi uyixaye nge-school fees sakho, sikhokhiwe. Ngithi mina sikhokhele ubani? Athi lo muntu osikhokhelile uyibhale nje ngokuthi uyi-private, akafuni kushiwo ukuthi uba nokhokhile. Ungitshele kanjalo ukuthi akafuni ukuthi kushiwo ukuthi uba nokhokhile. So angeke ngikwazi ukudisclose lo information ukuthi ubani okhokhile. Hayi ngixakeke-ke manje, ngixakeke ukuthi ubani okhokhile, kwenzakalani? Azingibuyeli ngedwa ngoba u-food technologist uthe mangabe efika wezobuyela ethi emsebenzini, ethi uyafika endlini yakhe ufica indoda yakhe ekhuluma nocingo, ikhuluma nobhuti wayo, iyamtshela ukuthi uma wayo ufuna athatha unkosikazi wesibili ngoba kuyacaca ukuthi lo nkosikazi anaye akayimisele ngokuthi amzalele ingane. Njoba kune-age difference between bona, leyo gap le inkulu,
kuyacaca ukuthi mhlawumbe khona omunye umuntu afuna ukuthi amzalele not yena. So kungcono ukuthi indoda yakhe, kungcono ukuthi le ndoda le ithathe i-second wife ekuyiyona ezoyimisela ngokuzala. Aphatheke kabuhlungu futhi technologist ahambe ayohlala yedwa edaningi ezobuhlungu ecabanga ukuthi inkosi yami ngiyayifuna nami ingane because sihambe i-fertility clinic, odokotela basitshela ukuthi yonke into i-right. Kanti sizoyithola nini ingane? Odokotela bathi nje we must keep on trying. Njalo ngey'nsuku zethu zoku-ovulate siyazama, siphushe, sizame, kodwa ingane iyona esingakabi nenhlanhla yayo. Sise-restaurant nama-girls sihlangene sizo-updatehana nje usikwenzakalani ey'mpilweni zethu, siy'xoxele kube mnandi as usual. Because abakhonyana bethu bahlezi nje bayisiphazamiso mangabe sizoxoxa endlini. Ngiqaleke mina, angisho mina ngiyiloya, ngiqaleke ngibatshela ukuthi bafethu, hayibo isimanga esenzakalile, i-school fees sengane yami isikhokheliwe for 3 years. Mase kuthi i-rent, lade ngikolota khona i-rent, i-office building yethu. Kuvelane kwathiwa isisegameni lami, ikhokhiwe kwaze kwakhokhwa ngisho nemali ama-transfers nani ikhokheliwe leyo building leyo, isisegameni lami. So kahle angazi ukuthi ubani okhokhela i-school fees nokhokhele leli bhilidi walifaka egameni lami. Mangabe ngithi ngiyancenga uprincipal uthi ku-private and confidential usayine i-non-disclosure, angekaza disclose ukuthi ubani okhokhelile. Ayibahleka abangani bacabanga ukuthi mhlawumbe ngine-secret admirer. Ngisho mina ngithi futhi uSimomondiye ubaba wengane yami ngiyazi ukuthi angeke ukuthi uyena okhokha i-school fees, let alone building leli engisebenzela kulona aka-afford kangako, akanayo imali uSimomondiye. Kuhlekwe-ke kuthiwa hayi lisazovela iblessa lakho ukuthi ubani iblessa lakho. Siyaxoxa, ngiyahleka, ngijabulile, kodwa umngani wethu i-food technologist uyambona ebusweni ukuthi akajabulile, uthwele likhulu lo muntu. Aqaleke naye axoxa udaba lakhe ukuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi uma wendoda uphusha indoda yakhe ukuthi ithathe i-second wife ngoba bona abayitholi ingane. Asho nje ukuthi iyamstressa lento ukuthi akamtholi umntwana, iyamstressa, she is trying, uhambe fertility clinic, kodwa nje odokotela bathi kuzolunga, asilinde, we must keep on trying. Ayisimduduzeke njengabangani bakhe ukuthi konke kuzokwenzakala. Mase-ke i-fashion designer iyalikhuluma nalola udaba, isho ukuthi yona ikhathele lo mshado oshade kuyona, kuyaxatshanwa, kuyaliwa, indoda iyamlwisa every now and then. Iyamlwisa, imlwisele izinto ey'ngekho, azisho. Mase ngiyamtshela mina ngithi yazi indoda yakho inokuveza sengathi inomnarcissist. Ngathi indlela ekutha ngayo yi-narcissist. So you must check so that uzokwazi ukuthi uyi-protect nawe emotionally. Athi umngani yena ucabanga ukuthi because basayina in community of property, basayina contract yokuthi ozofayila i-divorce uyena ozoluza everything. Lo ozobe engayifanga i-divorce uzothola yonke into. Ucabanga ukuthi avelane nje aqale ibhizinisi lokuba yi-fashion designer, adesigne, abe ne-clothing line ayikhiphayo, mase-ke ayidivorce le ndoda, aqhubeke nebhizinisi lakhe mangabe selibhuma, alirani kube yilona azoyiphilisa ngalo. Asho kumngani ukuthi lo mngane we-fashion designer asho ukuthi indoda yakhe indlela eyenza ngayo ifike iqala ingxabano manje, ngakusasa izobuya nemoto entsha ebizayo eyihlobo eliphezulu, ixabane ngakusasa ibuye simbuyela ne-gift ye-family vacation home. Uyayithanda impela lezi zipho lezi, but not at the expense of i-mental health yakhe. Simsupporte kumngani, sibona nje kuyiqhinga elihle lelo ukuthi naye afunde ukuthi ayimele angadiphendeli kule ndoda emhlukumezayo. Mefika ngalolo langa ebusuku u-fashion designer indoda yakhe imkhiphela amapijama afanayo namapijama aqokwe yiyona, imgone, imhlalise like on his lap. Mangabe simgonile kuyabonakala ukuthi ifisa ukusho something, ifisa ukukhuluma, kodwa ngoba umuntu one-pride ihluleka ukukhuluma. Umngani kuse-understand indoda yakho ukuthi sometimes ukuthula kwayo kusuke kukhuluma kwayo, usuyayi-understand nje indlela ekwenzakala ngayo. Ngicela ukukutshela usibagcina sebeginqana embhedeni-ke sebenza inkonzo yekamero. Mangabe beqeda isiyakhuluma indoda, iyasho ukuthi sithandwa sami akumelanga engabe uthando lethu luhamba kanjena. Ngiyakuthanda kakhulu, ngikuthanda ngempilo yami yonke. Uyena umuntu wesifazane engimbonayo qha empilweni, angibaboni abanye abantu besifazane. So ngizocela ukuthi silungise izinto zethu. Ngibhukhile ukuthi kusasa lokho kusayo sihambe siye phesheya.
kwenye vacation sizofica lapho sithole i-vacation lena nje ye-marriage counselling. Nifika khona ama-therapist anenzisa ama-activities ayanikhanselisha, ngisho noma seniqedile ukuphuma kuwona ayaqhubeka anikhanselishe online. So ngicela sithanda sami uma ngabe sivuka ekuseni mina ngizovuka ngihambe ngiye ofisini khona ngiyokulungisa, wena usale usipakishele iy'mpahla zenyanga yonke, sihambe sithandwa sami siyolungisa umshado wethu. Akekho omunye umuntu engimfunayo empilweni yami, wena kuphela ubambo lami. Ake ngempela kusasekuseni indoda mangabe ise-ofisini imfonela unkosikazi wayo, sithandwa sami, hello baby, phela uthando lusaphezulu yabo, lusashisa bhe, luvutha amalanga uthando. Ayi yebo baba unjani, liyaphila imama. Hayi nje yabona nje yonke into handsome, yonke into cute, yonke into beautiful, khulunywa kamnandi kusexy kunje ya. Mase ethi uSayfo, ngicela sithandwa sami uhambe uye lapha ekhompyutheni yami, khona into engiyikhohliwe efunakalayo emsebenzini ekuzomela ukuthi ngihambe ngiyishiyile. Uye lapha ekhompyutheni yasendlini, ufike ungene kune folder so uthatha i-document ekhona phakathi kulo folder ungisendele yona. Ngicela ukunitshela ukuthi umngani wedinwe eqaqamuka amalangabi ehluleka ngisho nokuyibamba ezwa umzimba uqhaqhazela, ngoba wathi mangabe efica laphayana kwikhompyutha wafica kunedocument etshengisayo ukuthi umyeni wakhe uyena okhokhele ibhilidi le-office building yamngani wakhe owumina ilawyer. Waphinde futhi wathola ukuthi umyeni wakhe uyena okhokhele i-school fees somntana wami for 3 years. So it's the back of umngani's mind waba nale feeling yokuthi shukuthi mina nendoda yakhe sine-affair, siyajola. Mhlawumbe ingakho mina ngihlezi ngithi le ndoda le i-narcissist, ngifuna yena ahlukane nendoda mase yona ayitholele indoda ayiskorele i-billionaire. U-fashion designer after ukuthola ukuthi indoda ikhokhele mina for i-building ne-school fees, akazange wayiconfront indoda, wahlala walinda ekhaya. Ngisho indoda ithombise ukuthi siyabuya siyahamba siya kwi-vacation eyaphesheya, wahlala indoda wayilinda. Yangafika indoda yaze yabuya nje ebusuku sekuzolalwa. Sebeyaxabana-ke manje ukuthi why ukhokhela umngani wami i-school fees somntwana wamthengela nebhilidi, sho ukuthi ikhona into eyenzakalayo, you are having an affair nomnganami, ujona nomnganami. Ithi le ndoda, cha sithandwa sami, mina bengenzela wena konke lengikwenzile, bengenzela ukuthi wena ube happy ngoba ngayibona ilook ebusweni bakho ngenkathi umngane wakhe exoxela iy'nkinga zakhe ukuthi waba sad, wathwala lonke usizi lakhe. So ingakho mina ngenze lokho engikwenzile ukuthi umngane wakho abe right nawe ube right, ujabule. Saxabana nendoda kwabo ngaphansi nongaphezulu, ngaze ngayitshela mina ngathi ayihambe iyolala e-guest room, kwi-guest room. Yathi indoda, mina sithandwa sami angenzanga lutho. Mina angenzanga lutho, angikaze nje ngihluphe ngalutho. Mina bengifuna ukujabulisa wena. Konke lengikwenzile ngikwenze ngoba ngithanda wena. Liyini nje ibhilijana le-office elincane liqothukile. Siyinje school fees sengane na 3 years, sa 3 years. Mina bengenzela wena ukuthi ujabule. So mangabe kuwukuthi wena onenkinga nami, wena uzophuma uhambe uyolala kwi-guest room, because mina ngiyindawo ngizolala la ekamereni lethu lomshado. Wena uzohamba ukhala uba ngumsindo udine kuzothi mangabe usu-right usulibona iqiniso ukuthi mina ngiyindoda yakho ngiyakuthanda, uzobe usuyabuya uzala kumina ekamereni ngizokukhamfatha because mina ngumyeni wakho ngiyakuthanda, uzolala nami ngizokulinda sithandwa sami, angina stress sokuthi ngikulinde. Shukuthi mina ngihleli endlini ngidlalisa umntana wami, ngiyamtshela ukuthi ngathi izinto ziyalunga, khona i-email engiyitholile bangicela i-meeting kusasa lokusayo ukuthi sizodiscussa ngama-rate ngoba bafuna ngisebenze nabo. Mengiqeda ukukhuluma nengane yami ngihlale phansi ngifunde amabhuku ami obumeli, ngiyayikhumbuza phela sengiyosebenza nenkampani enkulu engitshelile ukuthi idila naloku naloku, sizohlangana emithingini ingibriefe kahle. Ngiyafunda nje ngiyayitadishela. Kwangena umngani we-fashion designer esengena ngenqindi, wangiphosa ngenqindi ebusweni. Hayibo, kwenze njani mngani? Athi mina ngimdlela indoda, I'm having an affair nendoda yakhe, ingakho ngithi indoda yakhe i-narcissist, ngifuna ihlukane nayo ukuze ngisale phansi mina ngisale nendoda ngithandane nayo.
umngani wangithuka bafethu washiya ngalazi engitshela ukuthi mina vele ingakho inkampani yami iwile sho ukuthi labafazi bonke babonile ukuthi mina ngunonkiloyi ngifensa amadoda abo ingakho nje noSimomondiya wangishiya nengane ingane angayikhulisi ingoba nje ngilo hlobo lo mfazi engiyilona sixabaneke nami sengidiniwe ukuthi iqhamukaphi yonke lento le ngimtshela ukuthi mina ngiqala ukuzwa ngawo ukuthi indoda yakhe ekhokhelele yonke lento le bengenayo information umngane angithuke ashiya ngalazi mangabe sehambile sefika endlini athatha ucingo afonele umngani wakhe ufonele umngani wakhe lo we-food technologist in fact umngani wethu sonke i-food technologist amtshela ukuthi mina ngiwumudlo wamadoda ngithatha indoda yakhe kanjena bekuyiyona indoda ekhokhela ibhizinisi adini u-food technologist naye adinwe naye aqaqamuka amalangabo ukuthi kade ngasho ukuthi ikhona into off ngalo ikhona into off akekho umuntu ongakukhokhela izinto ungazi sho ukuthi yena ubhizi ufuna indoda yakho bavumelane bangithuke bobabili bavumelane ukuthi they will both stay away from mina because angisiyo umngane alright kungedala ngizothatha umngani ka-food technologist. Inhliziyo yami ibhlungu ke manje sengilahlekelwe abangani ababili akusekho le ngizobika khona akusekho le ngizokhala khona ake ngihambe ke manje sengiya kwi-meeting nale nkampani ethe ifisa ukuthi ingibone sizodiscussa nge-way forward mengifika lapha sengise-restaurant ngihleli laphayana kuvelane kungene uSaifo indoda ka-fashion designer hayibo Jess Maria mangabe uSaifo ahlala phansi kanjani manje ngoba uyazi ukuthi idrama ephakathi kwami nonkosikazi wakho ukuthi ingakanani inkulu kanjani uSaifo aqale ngokuxolisa athi uyaxolisa nje ukuthi wangikhokhelela ibuilding wangikhokhelela ne-school fees sengane engacommunicateanga it's just that wayethi naye uyanikela ngoba uma wakhe wekulesimo lesi engikusona uyalazi usizi lokuba umzali ungazi ukuthi uzobekana etafuleni alixoxa lonke kuSaifo usizi lakhe sakhulu ukuthi wahlupheka kanjani impilo yashintsha kanjani so naye bekuyiyona ndlela ukuthi alaphe uSaifo omncane laphakathi owadlula kulesimo lesengikusona ake uSaifo mase yangitshela ukuthi uyaunderstand ukuthi kune drama phakathi kwami nomnganami angitshela ukuthi this is a business move uthathe imove for ibusiness it's got nothing to do with ubudlelwane bethu it's because uyakholelwa kubuloya bami uyangitrust ufuna ngizoba yilawyer enkampanini yakhe and ukuba yilawyer kwami enkampanini yakhe kuzosiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyisela ama-client amakudala bazokhumbuzeka ukuthi ngigudi kanjani bewubona umsebenzi engikwenzayo futhi yena inkampani yakhe most of the things izenza kwi-life ziyabonwa yi-public so abantu they will realize ukuthi ngiyilawyer egudi mase-ke bayakwazi ukuthi babuyele kwibhizinisi lami noma ngithola ama-clients amasha asho uSaifo ukuthi lento yokuthi ngilahlekelwa ama-clients ibukeka i-orchestrated ukuthi mhlawumbe khona umuntu wangibona njenge-threat ukuthi ngiyilawyer ethenjwayo la mhlawumbe umuntu onelo firm noma umuntu engimaziyo wonke orchestrate lento le so mina ngibuyele ngivume ukuthola umsebenzi wakhe ngibuyele kwi-game ngimtshele kuSaifo ukuthi ngiyamuzwa futhi lento yokuthi i-orchestrated uyacabanga naye ngimtshela ukuthi lento ecabangayo nami ngiyacabanga ukuthi ngiyacabanga ukuthi ukhona umuntu owenza labantu ukuthi baphule out on my business because akwenzakala ukuthi abantu baphule out ngesikhathi esisodwa bonke mase ngiyamtshela ukuthi kodwa ngenxa yokuthi umngane wami ngiyamthanda lento yokuthi ungikhokhela umuzi ungikhokhela i-office ne-school fees umngane wami ayihlala ngakahle kuyena ngicela ukuthi ngingayithathi okwamanje ibhizinisi lakho ngilungise izinto nomngane wami mangabe sesonke sesikwi-good understanding mase ngiyawuthatha umsebenzi ngibuyele ngizosebenza la kuwena because umsebenzi ngiyawudinga uSaifo unomhlangano no-food technologist umyeni ka-food technologist angisho njengoba thina amantombazane e-close nabayeni sebegcine be-close ayibazo-catch up nje nabo njengabangani aqaleke manje akhulume u-food technologist umyeni ka-food technologist amtshele uSaifo ukuthi badlule inkinga emzini wabo umamezala usefuna ukuthi uSaifo athathe omunye unkosikazi second wife
athi uSayfo yazi ukuthini, ngiya-understand ukuthi uhamba i-fertility clinic, but kune-fertility clinic ehanjwa ama-celebrity, abantu bayaqhamuka from all over the world or overseas beze kule fertility clinic, and ayigeji, bonke abantu bahamba bekhulelwe la. Ayichaze-ke uSayfo le fertility clinic asho ukuthi ihlezi fully booked, kumele ubhukhe a year before. Kodwa yena ngoba uyamazi umnikazi we-fertility clinic futhi uyumngane wakho omkhulu, uzokwenza sure ukuthi ngaphambi kwakusasa alithole u-food technologist banonkosikazi wakhe usuku lokuthi bahambe baye kule fertility clinic. Ake ngempela u-food technologist nomyeni wakhe bafike kwi-fertility clinic. Mebefika kutholakala ukuthi unkosikazi unalo ifayela lesibhedlela. Athi unkosikazi u-food technologist, anginalo mina ifayela lesibhedlela kule clinic, angikaze ngiye kule clinic, angi-afford ngisho nokuyi-afforda, iyabiza le clinic. Hayi bathi unayo ifayili la. Hayi athi yena it's not a big deal, asiqhutsheke-ke sidokotelwe. Sho ukuthi mangabe indoda yakhe nayo isivuleliwe ifayili, udokotela u-fertility doctor abuze ukuthi kanti yini oyifunayo kahle kahle wemama, ngoba uhamba i-fertility clinic enye kodwa ngalana uhamba le fertility clinic nawe ukuthi uthathe amaphilisi ukuthi ingasebenzi leya medication leyana ungakhulelwa. Kusuke enkulu ingxabano nomkhulu umsindo phakathi ko-food technologist umyeni nonkosikazi. Indoda isiyalwa manje idiniwe ukuthi wena ungenza isilima ubhizi kanti uyapreventa, mina ngibhizi ngifaka my emotions, ngistressekile ukuthi asikhulelwa, nasekhaya bastressekile kanti wena uyazi ukuthi ubukisa ngami, udlala ngami ngoba wena umncane nginami, usanethuba eliningi ukuthi usangakhulelwa uthole umntwana. Indoda idinwe ihambe imshiye kanjalo u-food technologist, ihambe nombhegana neshibhegana, ipakishini iy'ngubo ey'ncanyana, ihambe indoda. Asazi noma yolala kuhhotela noma yolala kuphi. Asale u-food technologist akhale uphuza notshwala-ke manje usedakiwe uyakhala u-food technologist nje kushubile. Afonele uSayfo u-food technologist efuna ukuzwa ukuthi indoda yakhe ikuphi. Kusho ukuthi manje wesedakwe kakhulu engazwakali ukuthi uthini. Naye uSayfo angamuzwa ukuthi uthini u-food technologist. uSayfo eze endlini ka-food technologist, uyamfica u-food technologist uyimess, unarrethe udaba lakhe ukuthi kwenzekale kanjani, uyazama ukududuza uSayfo. The following morning u-food technologist uyakhala-ke manje, uyasikhihla isililo because uvuke phansi kunephepha le-condom. Iphepha le-condom shuthi lihleshuliwe kwakhishwa i-condom phakathi. Lamaphepha alilodwa awu-2. Kodwa enye i-condom iphansi iyabonakala ukuthi ayakasebenzi. Lenye i-condom akayiboni ukuthi ikuphi. Sho ukuthi akasa-understand, sho ukuthi benza izinto noSayfo because bephuze kakhulu ey'nebethoni izolo. Akasakhumbuli ukwenzakaleni futhi bekaxabanisa utshwala, axuba utshwala, akazi nje ukuthi kwenzakaleni izolo kahle kahle. U-fashion designer uzama ukufonela umngani wakhe-ke manje, uyazama ukumfonela akamtholi, uze uyakhuluma ecingweni, mngani sengiworried ngawe, awutholakala ocingweni kule nsuku, kahle kahle kwenzakalani, kade ngigcinile ukukhuluma nawe, kwenzakalani mngani, ukuphi, kwenzakalani. Akayibambi u-food technologist ucingo, ulibeke laphayana. Umngani wakhe u-fashion designer afike ka-food technologist, afike ku-food technologist axoxe ukuthi baxabene nendoda yakhe kanje yena lento into angayazi usikwenzakale kanjani, baduduzane kube njeya. uSayfo asuke ahambe aye hotel la ekulele khona umyeni ka-food technologist. Afika akhulume naye ukuthi indoda yazi mina yonke lento le yengxabano yasesibhedlela ayiyenzi sense kumina. Le fertility clinic le ibiza kabi, akekho umuntu ongahamba ayothatha amaphilisi okupreventa kwi-fertility clinic because angawathola nanokuphi amaphilisi, angeke akhokhe imali engaka lapha, kubiza 100,000 ukuya laphayana. Futhi bekuzomele ngabe uyabona kwi-account yenu njalo every month kuphuma imali engaka ukuthi lo uhamba lenye i-fertility clinic. So ngicela ukuthi sihambe sekuleya clinic, sihambe soyi-investigator lento le. Ngicabanga ukuthi khona iphutha elikhona, and futhi leli phutha leli seze lilimaza umshado wenu. Mina iloya kufike uSimomondiya endlini yami. uSimomondiya indoda le yangimithisa, i-sperm donor esangikhulele ingane yami entombazane. Afika uSimomondiya athi
usekhamba kahle empilweni yakhe, usene-restaurant ethi yena. So uzofuna ingane yakhe, ufuna i-full custody yengane yakhe because mina angisebenzi, ngihluphekisa ingane iyasokola ngenxa yami, angisebenzi, akunamsebenzi, ngixabene nawo wonke umuntu ezweni. Ufuna ukuthi ingane ayithathe uzongisa enkantolo. Futhi nje inkantolo izosebenza on his favor because akunalutho, akunatwa. Ngidinwe le nto eshiwo uSimomondiya, ngimuthuke, ngimsuse phansi, ngimise phezulu ukuthi uqhamukaphi ingane isina 3 years esezongitshela ukuthi uzolwela i-full custody. Wayekuphi mina ngikinywa amanabukeni, ngikinywa i-school fees, ngikinywa oneni, wayekuphi yena sonke lesikhathi. uSimomondiya ayivale ngelokuthi I am not bluffing, iyohlangana enkantolo-ke munungu zokutshengisa-ke mina ukuthi ubaba wengane angalwa kangakanani elwela ingane yakhe. Bafethu, ngibona ukuthi ziyabheda izinto lana, ngihambe ngiye kowuthatha umsebenzi wakuphi, umsebenzi walaphayana enganguphiwe uSayfo. Ngihambe ngiyothatha umsebenzi kaSayfo ukuthi angimane ngidele, ngihambe ngiyosebenza noSayfo ngoba vele umngani akafuni ukuzwa lutho ngami. Lana ngilambile, ingane ngizothathelwa ingane, into eyithemba lami. Futhi ngamane ngaqala umsebenzi waSayfo wabheka off uSimomondiya, ngiphindanga ngezwa kuyena after sengithatha umsebenzi wakaSayfo. Wangitshela ukuthi okay, because sengiyasebenza ingane yami isadliwa indlala, he's okay, he's fine, but ufuna ama-rights ukuthi ingane ayibone, ayivakashele. Shukuthi umyeni ka-food technologist banoSayfo bahambe bayokwenza uphando esibhedlela lokuthi ngathi kuphambene inkomishi la. Le inkomishi lezi sezeza costa umshado wabantu. Mebefika-ke esibhedlela ngempela kutholakala ukuthi hayi kuphambana amafayili, elinye i-client leli akusiyo unkosikazi wakho. Aphatheke kabuhlungu food technologist, ahambe ayoxolisa kuyimama, axolise kunkosikazi wakhe, hayi kuxolelwaneke. Kwiqiqi nangu unkosikazi equleka manje endlini, unkosikazi ka-food technologist. Mekafika esibhedlela kuthiwa ukhulelwe, what months pregnant. Mangabe ethi uyabuka u-food technologist, hayi bo lezo iy'nsuku lezo mina nganginegephu, ngahamba mina on this date. Athi yena phela ngenze mhlawumbe ngakhulelwa ngenkathi uhamba. Athi yena hayi mina ngifuna an exact date ukuthi wakhulelwa nini. Akukhonakali because ade ngihambile isikhathi esingaka, akukhonakali ukuthi le nyanga lezi zingabalwa ngalesikhathi ade ngingekho ngaso. Baxabaneke manje u-food technologist, uxabane unkosikazi wakho u-food technologist. U-food technologist athi ubani okumithisile. Azagcine elikhulumile ku-food technologist-ke udaba ukuthi mina ngazi ingane yakhe eyakho, angikaze ngilale nomunye umuntu, kodwa ngelinye ilanga ngenkathi uhambile angikhumbuli sikwenzakalani, ngangidakwe kakhulu, ngavuka kunephepha phansi lekhondomu elihlephukile. Athi u-food technologist ubani loyo? Asho ku-food technologist ukuthi uSayfo umngani wakho, ngangimfonelile ngifuna ukuzwa. Bangesalalela kwa-story umyeni ka-food technologist endiza eyakaSayfo eyoconfrontana nomyeni ka-fashion designer uSayfo. Mefika laphayana kumyeni ka-food technologist kucinele utshumu, gaqamuka amalangaba, usho phezulu udiniwe ukwatile. Udla umfazi wami, uzenza umngani ongisupportayo, kanti uyazi ukuthi wena udlala nomfazi. Avelana ahlanye ku-fashion designer, ahlanye aphelelwa amandla, athi nje ngabe ngizokushaya ntombazane. Etshela u-food technologist, mina intombazane ngiyayishaya, ngabe zokushaya manje ngisabela ukuthi ukhulelwe uzongibophisa. It's over, kuphelile phakathi kwami, angifune ukuzancwanezelo, uyi-fake friend, uyafana nje noloya, uyi-fake friend, angifune ukuzancadezelo. Ayike baxabaneke, ulona uthi bo mngani wami niyeza ithuba ngichaze. Kusho uSayfo umyeni ka-fashion designer, indoda eqaqamuka phezulu, yaqeda lapho ukukhuluma, yathi it's over, yahamba yashiya kwa-food technologist. Lapho wathi ngizokushiya nalomphako waSayfo, hamba niyokhulisa ingane yenu nobabili, ngikhathele wena. U-fashion designer angene online, athi nganginabangani sibathathu, sibiza ama-3 tontoni girls. Manje labangani laba kanti banomona ngami ukuthi mina nginendoda e-rich. Owokuqala ujola nendoda yami, owesibili umithise indoda yami kodwa naye benendoda yakhe. Lo ongenandoda
unengane walahle ubaba wengane. Wonke amadoda asempilweni yakhe ayabaleka ngenxa yokuthi uyinkinga. Naku-ke manje usebamba ingane indoda yami ngoba nake ifuna ukudla amabhiliyoni endoda yami. U-fashion designer akhulume online, abathuke abangani bakhe, abathuke asho ukuthi nje lo munye unonkiloyi, ngisho namakhampani azaphula out kwinkampani yakhe because she was nje bekawunonkiloyi. Shuthi abafazi babona ukuthi amadoda akhe akekho safe, ugqoka osheqe. Wakwezwa phela iloya egqoka nje osheqe impela nje kuze cishe nje kulenge ilengelenge kuyona. Abathuke athi uFood Technologist washada ikhehla, wasukela umdodovu wekhehla indoda endala. Ubhizi umithela indoda yami kanti ufuna ukuthola ingane yebillionaire ukuze khona azothola imali forever. Wayasukela lo mdododlu wekhehla ecabanga ukuthi linemali, mase efikile phakathi uyabona ukuthi ikhehla linamali. Ubhizi uyapreventa ngala, wenze ngathi uhamba fertility clinic kanti uyaprevent ukuthi indoda ingamithisi ukuze khona azomithela indoda yami. U-fashion designer wathi nje angaqeda ukukhuluma kambi ngabangani bakhe wasengenelela indoda ukuthi nale ndoda ayikwazi ukuvula ibhlukwe le khona umuntu wesifazane iyangena. Wakhuluma kambi ngendoda yakhe. So indoda isiyeza kuloya wayo ithi ifuna ukuvulela icala unkosikazi walo ukuthi wenza i-defamation of character for igama lakhe, ukhuluma izinto engakazi izenze for igama lakhe. Zonke lezi zinto ethuzenzile ukuthi umithisile ngala yena akazamithisi, nezinto zokuthi futhi ngalana ujola nami akaze ajole nami. Ngithi mina kuSayfo undoda ka-fashion designer, ngoba indaba yasendlini, inkinga yasendlini le, waye ungayilungisa endlini uma sucela unkosikazi wakho ukuthi aka-issuishe i-statement or a-public apology axolise because uthi lento le izoku-affecta nasemabhizinisini lakho. Ake uSayfo ahambe umcela u-fashion designer. U-fashion designer efike endlini uyanqwaphaza athi angeke uzukubone, ngikhathela amadoda, ngikhathela inkwantalala, ngicindezeleka ngedwa, wena ubhizi uyamithisa wenza ukuthi nokuthi. Athi uSayfo, lalela mfazi wami, ngikuthanda kakhulu, you're the only one that I want. Kodwa ngeke ngize ngivume ukuthi udicilele isikhunzi sami somsebenzi uwisa inkampani yami, abantu bazongibuka kanjani manje? Into engizoyenza ngizoya enkantolo, kube inkantolo eku-instructayo ukuthi uxolise. Athi nje u-fashion designer ahambe enkantolo, mina ngiphethe ubufakazi, nansi ingane igcwele isisu laphaya, ithe dudlu ku-Food Technologist, ingane igcwele isisu, iyona proof yesenkantolo. Nangu umuzi, nanti i-ofisi usebenza kulona uloya, nansi ingane ikhokheliwe for 3 years esikoleni, iyona bufakazi bami lokho bokuprove enkantolo ukuthi wena uyindoda engakwazi ukuvala ibhlukwe. Ake ngempela icala lifike enkantolo, afike uSayfo enkantolo asho ukuthi achaze udaba lakhe ukuthi akaze athandane nami, esho mina lawyer, futhi akaze nje ajole nami, akaze nje bahlangane nami, wahlangana ngenkathi esezong-offer umsebenzi. Angitshela isizathu sokuthi akhokhele lezi zinto, it's because mina ngafika kwakhe ngakhala. Waseyena wakhumbula uma wakhe bengenayo imali yokukhokha irent endlini, bexoshwa besayingane. Wakhumbula uma wakhe engenayo imali ye-school fees, bexoshwe ezikoleni, engenayo imali ye-uniform, sixakekile, engenayo imali yokubuka ukudla etafuleni. So yena nje bekafuna ukuheala the inner part yakhe enhlizweni, and konke lokhu bekakwenza as a surprise, efuna ukusurprise umngani wakhe ekuyena lo ekudala ezwana nalomngani. So yena bekakwenzela uwife yakhe, bekangacabanga ukuthi imadlana encane isingaze ikhoze ingxabano engaka emshadweni wakhe. Waphinde futhi uSayfo wakhipha ivideo wathi yena akazange alali nalo okhulelwe. Into ayenza lo okhulelwe wawisa ibhodlela phansi ngoba wedakwe kakhulu, ibhodlela lotshwala lamsika, wawela kulona lelo bhodlela lelo, waseyopha igazi eliningi emnweni. Wase uSayfo wathatha ama-condoms ukuthi azame ukustopha ngalo ukubleeda kakhulu igazi. Efuna ukustopha nje base yamthatha amyisa esibhedlela because leyo trick leyo wayibona ku-YouTube, kanti futhi noma wakhe naye wemfundisile i-trick yokustopha igazi, ukuthi kumele uthathe into eyibhalunde ubophe la ngezansi, uphinde ubophe ngaphezulu kwekhathi, and then lizoma igazi ukuthi lingeze la ekuphuma khona igazi kakhulu. Asho uSayfo ukuthi
yena wenza lokho futhi wathatha ividiyo ngenkathi ekwenza, enzela ukuthi ekuseni mangabe sekubonakala amakhondomu kungabe ngathi mhlawumbe khona into eyenzakalile because wesedakwe kakhulu u-food technologist. Wathi ividiyo nje ngayithathela lokho ngayigcina ukuze mangabe kuvuka iy'nkinga ngikwazi ukuproducer le video. Isiyabuza-ke inkantolo ukuthi ividiyo bungayiproduce ngani in time kuze kube khona ingxabano engako. Asho ukuthi after that ngaba involved kwi-car accident, ifoni yami yacrasheka. Le video nje ngigcine sengisizwa abantu be-IT bengitholela yona kuma-iCloud wami. Ngangihlezi ngichaza ngisho ukuthi ngangimsiza, angizange ngenza lutho naye, abantu bengangilaleli bathi nansi ingane igcwele isisu, so angenzanga lutho. Ngempela-ke limlahle kanjalo-ke icala enkantolo u-fashion designer. Enkantolo kukhulunywe indaba zokuthi kumele alontunje, kumele ishuwishe i-public apology yokuthi usemlimaze igama lomuntu, uSayfo phela igama lenkampani, aphinde futhi a-issuwe i-apology kuthina, mina uloya kanye no-food technologist, since engenabo ubufakazi bokuthi lezi zinto lezi ayisolayo insola nazo zenzeka ngempela. Usephethwe i-depression-ke manje u-fashion designer because akasenabo abangani, axoxa nabo i-stress, abangani bakhe balahlekile bonke. Usesele noSayfo. USayfo uloke emtshenile ukuthi ngangishilo ukuthi umina ngedwa engikuthandayo, umina kuphela khona empilweni yakho. Fashion designer une-stress ngoba uyazama ukuthi avule i-fashion design business lakhe. USayfo avelana aphambanisa izinto, aguqula amatafula, enze le zinto zakhe zobukhoshosho, kugcine ngaphumelelanga lutho, kugcine izinto zibhede zonke izinto zika-fashion designer. Sho ukuthi mina njengeloya ngibe nemibuzo engqondweni yami, ngibe nemibuzo eminingi ukuthi kwenzala kanjani ukuthi le video iqhamuke ngalesikhathi lesi sekiwe enkantolo. Ubengasho ngani sonke lesikhathi lesi ukuthi ivideo ikhona, because udaba olusha lo le video liqhamuke enkantolo futhi waqamba amanga wathi wehlezesha ukuthi ivideo ikhona abantu bengamlaleli. Ngithi mangabe ngithi ngiyayibuka yonke lento le, ngibona ukuthi hayi lo muntu lento lo iplanile, why ama-client ami aphuma wonke, kwathi mangabe sengibuyele emsebenzini wakhe ama-clients abuya nawo abuyela kumina. Why ngenkathi nginqaba ukuthatha umsebenzi wakhe kwaqhamuka uSimomondia waba ne-restaurant nje out of the blue, bekawathathe kuphi ama-funds ukuthi abe ne-restaurant athi uzongilwisela ingane. Mangabe ngithi ngiyabuka zonke izinto, why le ndaba yekhondomu yokulimala kwentombazane, why eklinikhi kwaba ne-fake, ifile eyi-fake, why zonke lezi zinto zenzeke around thina ukuthi ukuze sikwazi ukuthi sibe away from unkosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe kade ngangimtshela ngithi lo muntu lo uyi-narcissist. Mase ngiyihlanganisa yonke lento ngibona ukuthi uyi-narcissist ngempela uSayfo. Everything was orchestrated. Ngithi mangabe ngithi ngiyabuka indlela alwa nayo ngabantu, abantu bahlezi be-withdraw amacala, ngibona ukuthi lo muntu shuthi ikhona indlela enza ngayo, sho ukuthi abantu uyabavideorizer, uvideorizer kwasani. Ngibona iphethini asebenza ngayo uSayfo ukuthi usebenza ngephethini enjani. Ngizame-ke manje ukuthi ngithole ukuthi mangabe kuwukuthi uyavideorizer zikuphi imfihlo, amavidiyo wagcina kuphi, kuhamba kanjani. Ngagcine sengiyitholile-ke imfihlo yakhe, iseva yakhe la agcina yonke into. Mengintshela ukuthi ukubola engakuthola laphayana, amafayile engawabona, ukublackmail abantu, ukuhlukumeza abantu engakuthola from uSayfo. Ngabuya ngeza kuyena uSayfo, ngathi kuyena nginama-recordings nayo yonke imikhuba yakhe, ngiyenza ividiyo ngachaza yonke kusukela A kuya ku-Z, and le video isey'ndaweni ezaziwa umina kuphela. If kwenzakala anything wrong enganeni yami, kwenzakala anything wrong kumina, ividiyo iyophuma isabalala igcwala social media wonke. Into engizoyicela kuyena, ngizocela ukuthi ahambe ayoshintsha i-contract yakhe nonkosikazi yokuthi mangabe kuwukuthi uyadivosa, lo mdivosile umuntu uzothola u0% angeke athole lutho. Ngicela ukuthi hambe oyisayini ukuthi baku-50-50 baku-in community of property, mebedivosa wonke umuntu uzothola u50% omfanele. Meqeda ukwenza njalo amdivorce unkosikazi amnikeze u50% wakhe, aphume nje aphele empilweni yakhe because usebenza ukuxova impilo yakhe.
Ngamtshela ukuthi mangabe engakwenzi lokho amavidiyo azogcwala umhlaba wonke and futhi uyazi ukuthi ubufakazi enginabo bungamlalisa ejele impilo yakhe yonke, angaphinda ubona umhlaba, angaphinda libona ilanga, alahlelwe le ejele kakhulu kuthu. Ake ngempela uSayfo amdivorce u-fashion designer. Ake u-fashion designer ngempela ahambe i-counselling, azabe right, aqale kabusha ibhizinisi lakhe le-fashion designer esemanide, esenemali, esenamachankuri. Mase kuthi mina on the other hand ibhizinisi lami nami bese liqhubeka, sengikwazi ukuthi ngithola amanye ama-clients because ngangimsabisile uSayfo, ngathi nje ukuwa kwebhizinisi lami ividiyo iyaphuma. Kuthi ngale uFood Technologist indoda yakhe yabuye yaxolisa ukuthi iqinisisi iyalazi manje ukuthi ingane la ikhulelwe ingane yabo. uFood Technologist wasethi hayi ngeke ngisakwazi ukushada nomuntu o-weak njengawe, you are so weak, kwaba khona ingxabano encane wena uyabaleka, awufune ukuzwa explanation, awufune ubufakazi, awufune ukufika to the bottom of indaba. Manje ngizocela ukuthi inkampani sisplithe phakathi, wonke umuntu athathe u-50% wakhe, sihlukane, ngihambe ngiyoyiranela inkampani yami ngedwa yokuba yi-Food Technologist, ungasekho wena. Baxolelana-ke abangani, babuyelana futhi baba ama-friends after mina njengeloya sengilikhiphile lonke iqiniso ukuthi uSayfo wonke owe-orchestrator lento le, wesixova ukuthi sihlukane, sixabane. Yonke le kwakuyimisebenzi yakhe and everything abekade yenza bekade calculated. Saxolelana-ke impilo yethu yabuyela kabusha, sesabangani abafocuse emabhizinisini nabo, nabangani abafocuse ekukhuliseni iy'ngane zabo. Sabuyela nje saba abangani labayana abazwanayo, abashera yonke into ndawonye. Wena-ke umina wawungenze njani senibuyelene nama-friends enu? Wawungabuthatha lo bufakazi ubuyise emaphosheni, uSayfo ahamba ayovalela impilo yakhe yonke ejele, noma ubungabucindezela? Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu kwanamhlanje, isiyolala iboneni ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyabonga-ke ukuthi ulalele uzofike ekugcineni. Mangabe kuwukuthi ufikile ekugcineni, wafika nathi all the way to the end, ngizocela ukuthi usazise ukuthi hayi uyiphushile, wayiphusha le nqola waze wafika esigcineni. Uphinde usazise ukuthi isitori usizwa sinjani, sikanjani, sikufikela kanjani wena as umuntu wesifazane noma as umuntu wesilisa oyimember yakhona la ekhaya, oyi-family member la eBuzz SA. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Mncwa mncwa.